бузурге менависад ки мероси падархоҳӣ касби падар омӯз. ин навишта ифодаву маънои хосро соҳиб аст. вале ками дар кам одамоне ҳастанд ки пешаи падарони худро интихоб намудаву давомдиҳандаи мероси онҳоянд. қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо фарзанди шоистаи ҳунарманде ҳаст ки на танҳо бо номаш ифтихор карда, балки зиндагиву эҷоди хешро баҳри идома додани пайроҳаи санъати падар бахшидааст. ӯро ҳамеша дар ҳама чоравиҳо дидан мумкин аст. ин нишона аз он аст ки ӯ як ҳунарманди бисёр заҳматкаш аст. исмоил Назрӣ зодаи деҳаи Рӯзваи ноҳияи Дарвоз аст. ӯ дар ин деҳаи хушобу ҳаво дар оилаи ҳунарманди халқии Тоҷикистон Абдулло Назрӣ ба дунё омадааст. аз овони хурдӣ бахусус афсонахонии бибикалону муҳаббати наздикон хотироти ширин дорад. бобиам Назрихӯҷа Бобиев, бибиам Фотима ном доштанд ва дар ин хонадон амаки Қудрат Назриев ва Маҳмадулло Назриев бо падарам 3 нафар акаву додар буданд, зиндагӣ доштанд. дар хотирам ҳам мондааст ва махсусан ҳамун лаҳзаи бибиам бо дар хонаи мо як оҷизи дигар ҳам бо номи Раъно зиндагӣ мекард. биби Раъно, биби Фотимамон ҳамин афсонаву ривояту ман ҳамин чизоро бисёр дӯст медоштанд ва мо ҳама вақт кӯшиш мекардем ки ҳамин ягон чи барои мо нақл кунанду гӯянд ва ба завқ мо гӯш мекардем, дар хотир мегирифтем. ва хай бибиҳо чӣ хел ҳастанд, барои набераҳо доим дар ганҷур, дар ҳамун кӯзаҳои калон, хуруту чормағзу мана ин ҳар гуна шириниҳоро барои набераҳо захира мекарданд ва мо медонистем ҳамин лаҳзаҳоро доим дар қафои ино будем ки ҳамин ки мо ба тияду баъд мо хирсанд шуда равем. ва айёми кӯдакӣ ширинтарин лаҳза, онҷа бозиҳои бачагонаи пештара, дар мо чилик дангалбозӣ мегӯянд. деҳаи Рӯзва яке аз деҳаҳои хушобу ҳаво ҳаст ва дар соҳили дарёи Панҷ ҷой дорад. дар ин макон заминҳои обӣ хеле кам ҳастанд ва мардум кӯшиш менамоянд то ҳар порчаи заминро истифода баранд. шуғли асосии мардум инҷо чорводориву кишоварзӣ ва пеш аз ҳама кирмакпарварӣ буд. ҷое зиндагӣ мекардем ки лаби дарёи Панҷ ва ҳозира ҳамун кӯприки байни Афғонистону Тоҷикистон дар ҳамун хонадони мо қариб сохта шудааст ва онҷа ҳозир бозор ҳаст ва ҳамин лаҳза онҷа як даргоҳи бисёр калон буд вақташба ки ҳамин санговиву эзуму ҳамин чизоро бисёр дарё меовард, каҷ мекард. ҳамун ҳозира ҷои бозор ба ана ҳамунҷа ба тамоми мардуми ҳамун деҳаю аз ноҳия тоат омада барои зимистон ҳамун эзум ҷамъ мекарданд, санговӣ ҷамъ мекарданд, мебурданд, моҳидорӣ мекарданд. ҳамин лаҳзаҳо дар хотири ман бисёр нақш бастанд. дар хотирам ҳаст ки дар хонаи бобоии мо чанд хонае буд, масалан чапар мебастанду баъд онҷа кирмак тақсим мекарданд, як қутӣ ё ду қутӣ. баъд аҳолӣ ба ин кор машғул мешуд. тутҳоро бурида оварда ва хӯрок медоданд. ба ҳамин восита хоби яку, хоби ду, хоби се, хоби чор баъд пила ҳосил мешуд. ин лаҳзаҳо ҳаст. баъд барои ҳамин ҷамъоварии пила тамоми мактаббачаҳои деҳа ва дар хонаи бобои модарим ҳам ин кор буд. баъд унҷа ёрдам роӣ мекарданд. ин талабаҳои синфи 5, 6, 7 то 10 рафта ёрӣ мерасонданд ба ино дар овардани ҳамун шохи дарахту мана ҳамин чизову пилара ҷудо карда бурда ба райшол супоридан. ин лаҳзаҳо хеле дар хотири ман мондааст. дар ҳамин ҷо дар ҳамин хотир дар ҳамин лаҳзаҳо дар ҳамин хотир дар ҳамин лаҳзаҳо дар ҳамин хотир дар ҳамин лаҳзаҳо дар ҳамин хотир 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 дар ҳамин хот
падари исмоил ҳунарманди нотакрори тоҷик абдулло назрӣ соҳиби мактаби хоса ва сабку услуб буд. маҳбубияти падар фарзандонро раҳо карда наметавонист ва ҳамеша ошноӣ бо меҳмонони олиқадр ки дӯстони падар буданд мактаби тарбияеро мемонд барои исмоил ва бародаронаш. вақте ки ино меомаданд бо ҳамун дастаи ҳунаришон мо аллакай як 4 сола 5 сола 6 сола будам ки омада бо мерафтанд ва дастае буд ки дар он даста ҳунармандони хеле хушсалиқаву номдори тоҷикистон дар ин дастаи ҳунарӣ инҳо кору фаъолият доштанд. ман ёд дорам ки киҳо ҳастанд. масалан ҳунарманди халқии тоҷикистон мирбобо зиёев бисёр ширинкори номӣ буданд. абдураҳмон ёров як ҳам худои мо ҳаст ва ҳам бо ҳамроҳии падарам солҳои сол дар бараш доира навохта ширинкорӣ мекарданд ки бисёр халқ мақбул мекард онҳоро пеш. дар ин даста ашура носирова як рақосаи хеле моҳири санъати тоҷик ҳамроҳ буд. азиза азимова дар ин даста буданд, барно ахмедова дар ин даста буданд, устоқадам ва мастибек палаевҳо дар ин даста буданд, умри қодирова. Dilbar toqi abruyi umay parasti mekunad Chun kabutar dar avo pisina masti mekunad падараш устод абдулло назарӣ ки устоди бисёр забардашт буд, мо солҳои тӯлонӣ бо устод одина ҳошиму абдусалом раҳиму дигар шогирдон вақте ки душанбе меомадем албатта аз кулбаи абдулло назарӣ назар мекардем ва шаб то субҳ суҳбати мо охир надошт. бисёр марди суханвар буд, марди оқил буд, марди доно буд, пурдон буд ва боиси ифтихор аст ки исмоил назарӣ аллакай падари хеш шудааст, аллакай вай соҳиб мактаб аст, аллакай вай имрӯз яъне ки дар ҷомеа обру нуфузи худро пайдо кардааст. شیرین نبود عمرم به جلوه‌ای بنازد شیرین نبود عمرم به جلوه‌ای بنازد کوتاه بود دستم به کاکلی درازد کوتاه بود دستم به کاکلی درازد همچو ماهی دل رفت همچو ماهی به دستی دوزی دستم به دستی دوزی دستم دل رفت همچو ماهی به دستی دوزی دستم گل ماهی لبانت بنمود گل پرستم گل ماهی لبانت بنمود گل پرستم бо амри тақдир падари исмоил аз дарвоз ба душанбе ба кор меояд ва исмоилу бародаронашро насиб мегардад рӯзгори дигар. исмоил мегӯяд маконе ки дар душанбе зиндагӣ мекарданд маҳаллае буд ки аслан он ҷо аҳли илму сухан хона доштанд ва исмоил мактаби миёнаро дар душанбе хондааст. соли 55 баъд падарам моро аз дарвоз аз ноҳияи қалъаи хумби пештара аз қишлоқи рӯзбай баъд ба шаҳр кӯчонда овард. инҷа баъд ман айёми талабагии ман дар шаҳри душанбе гузаштааст. инҷо омадем. ман омаданамам дар хотирам ҳаст ки мо чхел омадем аз дарвоз. бовар кунед бо роҳи ағба бо роҳи амшуну гушун мегӯянд. ҳамин 35-36 та серпантин будам у вақт. ҳамин раҳе ки
бо даст кор карда буданд вақташ ба то помир ин раҳа кор кардагӣ буданд. ҳамун роҳ қатӣ бо мошини палутаркаи ман ҳамин пештара тағои ҳабиб шафёр буд ва моро бо модарам бо бибиям султон бибӣ ману модарам ва хоҳарам ду кас будем. моно гирифта ба душанбе овардан дар ноҳияи Янгибозор пештара орҷони Педиёбоду баъд ваҳдат шуд дар кӯчаи Чкалов дар хонаи яке аз тағоҳоям мо 1 сол зиндагӣ кардем. ман синфи 1 ба мактаби 11 рафтам. дар мактаб ҳамун мактаби 11 ба аллакай бо доираву бо доира сурудхониву овозхонӣ пайдо шуд аз ҳамун вақт. ҳеҷ вақт аз хотири ман ҳамин лаҳза намеравад ки болои стул ба мешинондан манаву ҳамун доира қатӣ ман суруд мехондам. суруди Мирзо Турсунзода файз наврӯзӣ дошт. файзи худро бар сари мо эй баҳорон рез рез. ё ин суруди бачагонаи Абдусалом Деҳотӣ модари меҳрубони ман уна мехондам. аз Наимҷон Назирӣ шеъроша мехондам. аз Бурҳон Фаррух шеърҳои бачагонаро хонда баъд то ҳатто баъд мана бурда дар ҳамин шабакаи якум радиоба ҳамон вақтам сабт кардан ба воситаи ҳамун пионерская зорка мегуфтанд вақташ ба як барномаи бачагона кӯдакона буд. унҷаам ҳамин сурудҳоро баъд сабт кардам баромад мекардам ба воситаи ҳамин радио ҳар саҳар медодам чизоро. то синфи 3 хондем. баъд он маҳаллае ки мо зиндагӣ мекардем ҳамин кӯчаи Шарқ тамоми ҳунармандо, тамоми санъаткоро, тамоми ҳамин овозхонҳову рақосаҳои театру филармонияву опера балет ҳамаш дар ҳамун ҷа зиндагӣ мекард. дар ҳамун маҳалла зиндагӣ мекарданд. ман масалан Маъруфхоҷа Баҳодуров ҳамсояи мо буд. дар як хона зиндагӣ мекардем. дар як тарафи дасти рост он кас зиндагӣ мекард, тарафи дасти чап мо зиндагӣ мекардем. баъд Аъло Алоев, Ёқуб Алоев, мана ин Шоиста Муллоҷонова, Ҳанифа Мавлонова, Хуршед Алидодов унҷа зиндагӣ мекард. умуман тамоми ҳунармандо дар ҳамун маҳалла зиндагӣ мекарданд. мо то ҳатто навохтанҳову сароиданҳову доиранавозиҳои Аъло Алоев ҳар саҳар ҳар бегоҳ мо гӯш мекардем, ҳавас мебурдем. баъди хатми мактаб исмоил бо маслиҳати падар ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон месупорад ва он ҷо дар факултаи таърихи филологияи тоҷик таҳсил менамояд. акнун пайроҳаи зиндагӣ барои исмоил хамгашҳои дигарро кушода буд ва исмоилро лозим меомад то ҳамчун фарзанди сазовори номи падар дар ин роҳ қадам гузорад ва самти фардои хешро муайян созад. дар донишгоҳ исмоилро дӯстони хуб пайдо мешаванд ки дар зиндагӣ ҳамеша паҳлӯяш буданд ва то ба имрӯз ҳамдигарро ҳол мепурсанд. айёми донишҷӯиам ман дар гурӯҳи А таҳсил мекардам, гурӯҳи Б доштем. дар ин ҳар ду гурӯҳи мо бисёр донишҷӯёне ки имрӯз ҳамашон соҳиби касбу кору соҳибунвону ҳамаш дар баъзе соҳаҳо олиму номзад шуданду дар гурӯҳи мо аз ҳар манотиқ аз ҳар минтақаи Тоҷикистон ҳамкурсомон буданд ва бениҳоят равобити дӯстонаву наздик дорем то ҳол. баъди хатми донишгоҳ исмоил бо рохат барои фаъолият ба яке аз мактабҳои миёнаи шаҳри Душанбе ба кор меравад ва ба тарбияи насли наврас машғул мешавад. ҳамин гунае мешавад ки баъди чанде ӯро ба донишгоҳ ба кор даъват мекунанд ва акнун ӯ дар баробари таълиму тарбия роҳбарии ансамбли насими курсори донишгоҳро низ ба ӯҳда мегирад. ҳам роҳбари дастаи ҳаваскорони ҳамун донишгоҳ будам. баъдан ин ансамбли халқӣ шуд бо номи насими курсор. дар ҳама чорабиниҳои ҷашнӣ, дар ҳама андалебҳову дар ҳама бӯстонҳо
فعالانه اشتراک میکردیم. از زمین دانشگاه من شاگردا را در وقت راهبری انسمبل نسیم کوهسار بودم به افغانستان سال 79 روان کردیم، به المپیاد سال 80 روان کردیم. غالب آزمون ها شدیم در همین دوره. دانشگاه جای یکم را گرفت. انسمبل فعالیت خوب داشت. از همون وقت من در همین هم معلمی میکردم و هم راهبری انسمبل به عهده داشتم. انا تا سال 2004 رفتم به راه دیدم 2 ماه، رفتم به راه دیدم 2 ماه، کردم سلامش نکرد نگاه، نکرد نگاه حبیبی من، نکرد نگاه، کردم سلامش نکرد نگاه، نکرد نگاه حبیبی من، نکرد نگاه. با اسماعیل نظری من از سالهای جوانی شناس هستم و خوشبختانه طی 15 سال آخر همراه با اسماعیل نظری در کنسرواتوری ملی تاجیکستان یک جا کار و فعالیت داریم. همین را گفتنی هستم که اولین درجه اسماعیل نظری خود آموزگاری خوب است. اسماعیل بسیار معلمی با تمکین، خب با سواد خوبی ادبیات دارد، سواد خوبی زبان را دارد و سواد خوبی لحن موسیقی کوهستانی را، علل خصوص موسیقی درواز و قراتگین را به خوبی درک میکند، به خوبی میفهمد و به خوبی فهمانده میتواند. در دانشگاه آموزگاری ما از سال 1998 یعنی بکر من همچون آموزگار قبول کردند. خود همون سال دانشگاه را بود کردم و با استاد اسماعیل نظری در کنسرت ها من اکاردیون می نواختم، استاد می سراییدند و با من بسیار مصلحت های خوب می دادند، نصیحت می کردند و بعدا استاد عبدالله نظری می اومدند و یک جا می سراییدند و من با آنها اکاردیون می نواختم و خود استاد شادروان عبدالله نظری یعنی بسیار یعنی ما را نصیحت میکردند و اسماعیل نظری در دانشگاه وقتی که زمزمه میکردند ما از استاد اسماعیل نظری خیلی یعنی قوه گرفتم. خیلی راههایی که امروز من استفاده میبرم من از استاد یعنی به خود یک نمونه گرفتم و بعدا وقتی صحنه برآمدن کماکک خیلی احساسات من گفتم استاد کماکک در وقت صحنه برآمدن احساسات مرا زیر میکنن. گفت پروا نکن، در میدان که در آمدی تو از همه زور هستی، تو باید روبروی مردم هستی، در میدان در آمدی، میدان از دلیر است، باید هنر خودت را نشان دهی، دیگه هیچ را فکر نکن. و استاد در دانشگاه بسیار هنر خوبی خود را نشان داد، چه از جهت آموزگار. من یاد دارم بسیار شاگردانش را من شناس شدم. استاد گفتن در وقت درس آموزگار بهترین است. میخوام درباره همون حوزه هنری منطقه درواز چند سخن بگم که خیلی یک حوزه بسیار پرقوت و پرقدرتی است. سر کرده از استاد هنر از اکا شریف جوریف که بعدتر یعنی شاگردان آنها استاد عبدالله نظریف، ابراهیم کابلیف و استادی بسیار قدرتمند ظفر ناظیموف و به واسطه استادی من استاد زندیات و عالم بسیار توانا جوربک نظریف، یعنی اینها هنرمندان بسیار موفق هستند که از همین دایره حوزه هنری منطقه درواز. و یک چیز نگفته نماند که استاد اسماعیل نظریف
یکی از شاگردان و یکی از فرزندان بسیار موفقی استاد زنده‌یاد اکی عبدالله نظریف می باشند. و من همچون هنرمند عمر از آن افتخار میکنم که در زندگی با استاد عبدالله نظریف بارها هم صحبت شدم، از صحبت آن کس برخوردار شدم و همیشه میدیدم که فرزندشان یعنی استاد اسماعیل نظریف همیشه در پهلوی آن کس بودند و با او هم صدا و هم نوا بودند. ماننده آن شوق ندیدم و جهامه در اصول کفر نازو بدن از دهنی مال برآمد آمد چو تماشا. طول سالهای فعالیت در دانشگاه شاگردان بسیاری را درس داده است که امروز در ساحه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. همچنین از انسمبل دانشگاه نیز یک گروه هنرمندان تربیت یافتند که میان جامعه معروف گشتند. در وقت همی فاکولته اونجا متدیک بود، درس میدادن. باز در همون وقت درس یعنی از موسیقی هم همون شاگرداش رو خبردار میکرد. بسیار اعتراف میکرد، همون دانشجوی استاد رو همچون استاد قبول میکردند و بسیار بوستان ها میشدن در دانشگاه. ما با استاد یعنی همچون کمک میکردیم استاد شاگردانش را یعنی در همین ژانر خلقی بسیار یعنی راه خوب را نشان داد و همین گونه در دانشگاه بسیار کار یعنی فعالیت خوب میکردیم و بعدا بیرون از کارم در بعضی جوامع استاد رو وقتی که دعوت میکردند ما را با خود میبردند و از همین طریق من از استاد یعنی چخیل در جوامع ها برآمد کردن، چخیل استاد با قرب بسیار قدر داشت و منم این را قبول کردم و در از جهت آواز یعنی که وقتی که آواز سرودهای اکتاودار را می سرایید و من اهمیت می دادم که اکنون اوج کلون از پیش می چخیل استاد می خواند. ما اسم می کردم بعد استاد با درجهش زمزمه می کرد می سراییدن، من خیلی قوا می گرفتم و من هنر استاد اسماعیل نظری رو خیلی قبول کردم تا امروز ما اعتراف دارم. در و خون در رگ و گرمیست بدن را تا بس نکند دل حرکت می جزدن را تا قوه به بازوز خموراز شدن را از کف ندی هم دامنی مقصودی وطن را این است به مادر به وطن رازی دلی من بگذار جهان بشنود آواز دلی منه. وطنم باعثی عمری خوش و خندان پس در ره انسان شرفی عالی انسان چون دل ننی هم در کف و چون مگذرم از جان این است به مادر به وطن رازی دلی من بگذار جهان بشنود آواز دلی منه. سوگند به پیمان من و مادری مشفی سوگند به پاکیزگی دو دل سادی سازم به وطن خدمت شایسته ولایی تا کار به گفتار شود ساز و موافق این است به مادر به وطن رازی دلی من بگذار جهان بشنود آواز دلی منه.
گشته دل و دیدم منور خاکی وطن از غیر کنم تازه سراسره با فتح یقین شاد نمایم دلی مادر این است به مادر به وطن رازی دلی من بگذار جهان بشنود آواز دلی من بگذار جهان بشنود آواز دلی من در حیات ایجادی خیش اسماعیل نظری به کشورهای دور و نزدیک از قبیل افغانستان، ایران، قطر و دیگر دولت‌ها سفر نموده همیشه کوشش نموده است تا صنعت و فرهنگ مردم تاجیک را معرفی سازد.